Tibrasharni Birmani Posa, the Palia Kashabaka, Hayukaranga, coronavirus, Nimbagay Borok, Tilay Tangay, Litongo, above a lockdown, Shaklazamani has taken a dinner. Lockdown, Mumbai, Kabanko, Kami, Amser, Tona, Tibrashar, no Jamon, Bialo, Playback. সরকারও কই বিজেপি সরকার দিন সিপিএম সরকার হিন্দি কাইসেপো গনা খাইনি করে না তাবো করোনা ভাইরাস ফাই দङा তাবো রোগী মানি দङ সিম পারা কাইসে তাবো বপতি রোগী বুং दङा তাবো ফলাকা তার থাङি দङ ও সাখামিয়াং ননি মুং তামো মতিলাল বজাगा थांबो ও ফলাকা তারাও থাঙি দङ তাবো সাখামিয়াং jar সাখামিয়াং লাগে তুই অব তুই হইতে নং খানা नरगने बखाव वानसुक माने म तुइनङैनो ब साखामियां खाना आबहाय वानसुक nga busa jogbo at kaise no ko bisma sawi basai simiya busa bong no ka chaw no khorong nei dong ha ba hai kakani bung khai bichondro mo bo kami krishna ha para kun sommi ga ka chira bi sarkar ka te nang mani te amoi mang nang tau jora te maya khu lama bahamya mo kami ni mung tamo tuno rukho thangai rukho te kan mandang tekiro tang rogi chorong romai nai rugi kan man tak ter kan khuarem tuno ayat sar tabuk jora to jeng kuno subamung keroi ration card keroi ni bagai engke jeng sarkar ni hoite bakono eko lockdown na jeng problem klai tongkha mui mai rok sanane mai rong amotai kuno sarkar ni ration ni hoite bo maya jeng सरकार नि थानी थांबो ration card senam na bagai current bill to budi abatai lek kagos to budi transfer to budi hinai sajagai jeng aw ikrok bol kagos potro rok bo tu bui manlia kat jeng beyalok lai tongkha sudu ang simiya sini parani borok joto ration card krei borok bo eko anghaino jengjal klai tong tabo busik family ro ration card klai tong rai asin pasasi omhai family ongana none kami wo tabuk none kami o bor rok to nong nong ro tong bai tabuk to baksa tongnai baksa samung khlai chanai borok bak kamo thangbai ka baksa borok tongnai takune bung khai ani bumung lenin se kaipeng mo kami ni bung tamo krishna hau mo bo blog bai khobja aba telemura block kardi block. So as we want to ask the government that to give us good road. We don't need exactly perfect road, but at least each shilling, if there is a bridge road, it's okay. So we can travel because we only go for shortcut this way from Tidu to here and going to Agartala is very near. So if we go from Tidu through Telemura, it is very far. So the government, we want to ask you that please give us not only this road, as we see the water also we don't have proper for drinking and plus road. So please help us. We are also we live here more than already 30 years, but the road still we cannot get. So please help us.